Diagnostika šerca še u Domu zdravlja u Šidu bude okončova za 2 razna mešac. Penjež za angažovanje specijalisti interne medicine obezpečela opština. U Domu zdravlja u Šidu potrebni i urolog, hirurg, dermatolog, ali je po zakonu kotrih Viljkovo na moci, Šid njema dostatočne číslo žiteljov, že bi oni bili angažovani. Do te grupi potrebnih specijalistov učišljuje še i neurolog. Po novom zakonu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Dom zdravlja ne može da angažuje neurologa, tako da nam ostaje samo psihijatar. Mi u tokom početka oktobra naš specijalizant koji je na specijalizaciji psihijatrije treba položiti specijalistički ispit, tako da još nismo donijeli odluku da li da u ovom periodu do polaganja samog specijalističkog ispita doktorice Torme angažujemo psihijatra ili ćemo sačekati da dođe naš psihijatar. U Šidjanskim Domu zdravlja za teraz 2 raz do tižnja bude robic psihijatar. Robota internisti, psihijatra i hasnovanja aparata za ultrazvuk šerca u Domu zdravlja u Šidu, popri tim, že pomohnje pacijentom za Šidu, značno zmenša ih troški, pretože na prepatrunog vecej nje budu mušic odhodzic do Srimske Mitrovici.